Are you panicky with the level of low AMH in your blood reports? AMH is the anti-Mullerian hormone that is released from your eggs. It is the indicator of the balance of your eggs at that particular time. It doesn't indicate your chances of pregnancy at all. So even if your AMH is 0.2, you still have a fair chance of pregnancy. Komisi Bentah menelak persya kejing pang TB. Hak jelah, kat kum kejing temu jong Sarkar India ban penduk no ya kejing pang TB lembaga Pradhan Menteri TB Mukt Bharat Abhiyan. Hak alai pau terik uleber Hajar Arpulai ke office jong District Tuberculosis Officer. Hak kejing terelang bat ka Pioneer Carbide Private Limited. Kalau penelong ya ke program bangsa Miki Marbam Shkinong Pang TB ya ke bela penelong ha PCH bernihat. Ha kene kesni Laiden Bentalang i Dr. E Kalwing i District Tuberculosis Officer di Renghang nong mi kemat ka company Pioneer Carbide Private Limited Dr. JR Marak na ka PHC bernihat lembat kiwe-kiwe. Ha kene kesni nakaliang ka company Pioneer Carbide Private Limited bernihat kala shimti yeshipongot kibayo ekejing pang TB. Daga bapen biang ekejing bam kibatai met kenang ba kini kibayo ekejing pang. Kenla benele persya bat nakaliang kene ka company kan pen biang ya ki marbam syakini kishipongot adu hendro benai kat ba kidang don pedeng kejing sumar. Habakran kene kejing elang nakaliang i Dr. E Kalwing iletho bahak distrik Ribhoi kidon saus pa andrungot kibayo ekejing pang TB. Bat aduk mentah ladon arspa arpulai ngot kibalakot kene kejing pang kabalong san pusan nak sispa. Bat sau pusan nak sispa apat nak bayo ya kejing pang TB kidang don hap pedeng kejing sumar. I Dr. Kalwing eli thoru ba kejing wan chakmat jigiru shimet bat ki company boper ban chimti ya ki bayo kejing pang TB. Kalerap shibun hak ban wan ra kejing kot jengkia kinong pang. Namar haba kinong pang kidon hap pedeng kejing di dawai kamet jengki ketelot bat kidon kami kejing bam ki batai. Kanang ba kamet jengki kan di obor ban elek persya kejing pang. Ilong ru baleng ba kejing bam ki batai met ki bayok leng ba ki company lan ki rushimet kelawara shibun kejing yarap ha gabor met jeng ki bayok ya ke TB balala ru bani i ba ki bayok ya kejing pang kila kieu ba kejing kya bat kila sedang ban sengat ban plung syusut nakaliang i Dr. Kalwing ilong ru ba ki brio kemdai ban sengulek ran la dagi yo ya kejing pang bat ki we ki brio ru kemdai ban pet ben ne ken ben yaki Bat ilong bagi bayo yang kejing pang kidai ban wan jaka sumar kenang ban yo kejing sumar ha kapor ke babiang. Nagaliang i Dr. Kalwing lepen seluruh ikiwe riu shimet la nie kiru pau kemat bagian wan syakmat ban yarap lem ha ke ban elek persya kejing pang. Kenang ban la ban penduk jat no kejing pang bat ban la ban penti kena bagi distrik. Lani ke jelahi berokowei lani ke rihi berokowei bagan nong kebalat na kejing pang TB. Kini kajing ai bam ki donor bangi kot ki donor lani next chay mitra kala irap sibun ki nongpang ba akin yo ya kamet ka bakot ba khia bat kumju ru ba kin kham jam kloi na kini kajing pang namar kumbang ong ki dawai TB ki long ki ba klan bat ka kta ya ka kawan ra ya kejing klot haba ke kimbiang ka bam kadi tikidon kam ban bam ya kejing bam ke batai met ha ka por badi ya kini ke dawai ngayo i ba ye kinong pang hadin ba kila yo ya kini ka jing yarap na ki company na ki brew simet na ki kiwe ru ngayo i kila don ka jing kiu ha ka jing khia ka jongki ha ka por bakedi ya ki dawai ba kumju ru da ka jing yarap jongki ni ki jing bam ki batai met ku mengitip baga jing di dawai TB kalong ka bajrong ka baduna palat ka indru benai tigidang don badi indru benai ya we drug susceptible tuberculosis hendrai ki we pat ki badi ki drug resistant tuberculosis ki happen di hadu khandai benai khat we benai khat khra benai kum ta ter kat kum ka kum di dawai ka jungki tikini ki we pat ki badang bompat koi ki bompat jam ki dang di dawai ki dang continue baik haduk mentah tingi kermen makiru kin yo ya kecing kuat ka babiang